Tervist kõigile ja me alustame oma järjekordset hommikuklubi. Nüüd oleme sagedust vähendanud ja teeme ainult ühe klubi juulis ja ühe ka augustis. Aga samal ajal me jätkame nende klubidega siis septembris ja teiselt poolt eelinformatsiooniks ka ära, et me loodame oma kella 6 klubi käivitada juba septembri 3. kolmapäeval. Aga lootus sureb viimasena, vaatame, mis tuleb tegelikkuseks. Täna on siis meil kauged külalised, tähendab hommikuklubi on siiamaani olnud platvorm meie liikmesfirmadele oma teenuste tutvustamiseks. Me oleme Eestimaa kaugeid kohti mööda käinud, oleme alustanud Saaremaalt ja nüüd oleme Eesti on siis nagu ammendatud, et oleme Hongkongis otsapidi. Ja meie tänased peaesinejad on siis meie Hongkongi liikmesfirma Dewdrops ehk kastetilgad ja kohal on siis firma juht Mait Nevalainen, Soome nimega Eesti kodanik, tema kallis kaasa Ivika Uusmaa. Tere Ivika, lehvita. Ivika on firma finantsjuht ja veel on kolmas tähtis mees, kes on veelgi kaugemal. Kui Ivika ja Lasse ja Dewdropsi partner, kes seal kõrval on Hongkongis, siis Lasse Liukanen asub Mandri-Hiinas ja ta püüab meiega siis saate jooksul ka ühineda. Ja alustaks siis, palun, põrand on Hongkongis. Palun alustage, sõbrad. Mait. Tere. Jah, ja ma sooviks rääkida meie korona, kuidas ma siis ütlen, situatsioonist või võib-olla teistpidi öelda, et kui hästi meil sellega siin on olnud. Et meid Hongkongis elab 7,7 miljonit. Ja kogu selle korona aja jooksul on siis, ma vaatan täpselt, 1324 haigestunut, kellest 1167 on paranenud, surnuid on 7. Ja surnuid ei ole nüüd olnud viimase kuu aja jooksul ühtegi. Ja viimase 2 päeva jooksul on juhtunud siis millegi pärast. Piirid on natukene avatud, jah, nüüd on 28 haiget on siis olnud, kui viimase 2 nädala jooksul on ühtegi, siis nüüd 2 viimase päevaga on 28 haiget. Ja need on tulnud... Nende näitajatega olete maailma tipus, vist ainult Taiwanis on paremad või? Põhimõtteliselt küll, jah, põhimõtteliselt küll, aga siin ma võin öelda ka siis seda, et inimesed ikkagi oskavad ennast nagu säästa sellest. Siin on, ma ei taha öelda, et kohustuslik maski kandmine, aga tänavapildist võin öelda, et kui 1% inimestelt maske ei ole, siis võib-olla isegi valetanud, võib-olla vähem. Et kõik väga üksikud on, kes ja tavaliselt need juhtuvad millegi pärast veel valged olema. Kes unustavad. No aga räägi veel nendest reeglitest, mida inimesed jälgivad ja mis on ametlikult kehtestatud ja mida tehakse vabatahtlikult nii-öelda. Maski kandmised, just selgust, kas maski kandmine on kohustus, ei ole. Aga võin öelda näiteks, et ega suurematesse kontoriruumidesse sa ei saa isegi sisse, turvamees ei lase sind. Räägin siis näiteks restorani, ütleme ka tavaline McDonald's, maski ees ei ole, siis sa ei saa. Või ükskõik mis pood. Või kauplused, ja. Teine on see, et loomulikult on kätepesu, see on jäänud ka endale nii kinni, et pesed päevas vist 10 korda neid käsi. Aga ma ei tahakski öelda, et kohustuslikult oleks, aga inimesed, kuna siin on olnud see SARS-i viirus 2008, kui ma ei eksi, siis sellest on jäänud ikkagi see kogemus, tugev pagas on taga ikkagi. Et inimesed peavad teineteisest hoolt. Aga võin öelda näiteks, meiegi siin iga päevaga siin metroos sõidame, paned ikka tähele, et inimesed ei pea torudest kinni, käed on taskus või selja taga või kotis või. Et kuidagi selline, jälgitakse ikkagi seda nii-öelda enda käitumist. Et võin öelda, et ma võib-olla olen siin oma selle poole aasta jooksul 1 korra võib-olla maskid õues käinud ja siis ma olin ka unustasin, ehmatasin, jooksin ruttu tagasi.
Aga kas ilma maskita inimesi häbistatakse, et öeldakse, mis sa teed häbi? Ise oma keskis võib-olla oleme pannud tähele lihtsalt, need jahtuvad olema valged millegi pärast. Et ei ole kohalikud, vaid on nagu turistid valged, et siis oleme nagu imestanud, et kas ta nagu tõesti ei kardaks seda. Aga ega see mask on nüüd ikka väga palju ära ei hoia. Ei häbistata, ei kohe kindlasti mitte. No ta ilmselt ikkagi hoiab sellepärast, et kus need imeväikesed arvud teil pärit on, ega... Võin öelda siin näiteks nii, võin seda öelda, et siin, kui me tulime, meie olime ju viimane lend, kes sai tulla ilma selle 14 päeva karanteenita. Muideks see karanteen siis kaob ära, see on 18 september. Alles, jah. Ja, see on 14 päeva karanteeni ja seda siis valvatakse tugevalt, et kui sa hotellis näiteks toa võtad ja paned ennast karanteeni kirja, siis ka turvamees käib sind jälgimas, käib vaatamas, et sa tõesti seal oled. Võin öelda üks huvitava loo, et üleeile läksin hotelli, meil oli kõik oli nad, ma ei oska Eestis, skafandritega inimesed, siis igal pool selle, siis ma kohe küsisin, mis toimus, et keegi toodi sinna siis karanteeni. Aga selleks siis tehti niimoodi, et kõik isoleeriti ära, kogu ruumid, kõik isoleeriti, sisse meid ei lastud, kohastati ära ja siis saime alles hotelli. Ja üldse on kontroll väga kõva siin, et alati, kui lähed uksest sisse, mõõdetakse temperatuuri. Hotellis näiteks, mina suitsetan, eks ole, siis ma olen välja, 5 minutit tulen ära, ta ikkagi mõõdab mu temperatuuri, et ta teab küll, kes ma olen, aga seda tuleb lihtsalt teha, et temperatuuri mõõdetakse. Olen olnud üllatunud, et endal ei ole olnud siin kehatemperatuuri tõusu, aga et kui juhtukski olema, et mis siis saab? Ei ole saanud veel teada, et mis siis saab? Kas tohib küsimustega sekkuda? Ikka. Ma küsiks niimoodi, et kuidas te hindate, minu meelest äärmiselt oluline on haiguskahtlaste iseenese, kui öeldakse, kontroll ja käitumine, et Eesti viimased juhtumid on seotud niimoodi, et kui tuli Venemaalt vastutustundetu inimene, läks kohe peole koos oma haigusnähtudega, et see on tegelikult palju olulisem veel kui see totaalne maskindus, et kas te selles mõttes hindate, et nende teadlikkus on ja vastutustunne on meile paistab, et see on hoopis teises suurusjärgus kui meie idanaabrite või ka osade läänenaabrite juures siin? Ma võin öelda nii palju, et sellest on 2 kuud tagasi, kui piirid tehti Inglismaale korraks lahti ja kuna Hongkong on endine Inglismaa koloniaalne osa, siis seal õpib hästi palju hongkonglasi. Ja nad tulid tagasi ja see tekitas koheselt puhangu. Ja see näitas, kuidas ma ei taha päris kedagi ma ei süüdista, aga noorte inimeste teadlikkust võib-olla peaks kasvatama. Sest need olid noored inimesed, siis see laine tõusis noorte seas. Aga ütleme need üle keskmise kindlasti nad teavad palju paremini kui... Ma ise loen siin meediat näiteks Eestis, et jälle mingi tati lappi on vaja meil kanda. Siin see ei ole üldse teema. Ei, seda väga see ei ole üldse teema isegi. Propageeritakse, kõik reklaampausid, telekas, kogu aeg tuleb seda peske käsi ja nagu need instruktsioonid, et mis tuleb teha, kuidas ära hoida. Et näiteks lähed metroosse, seal on jätkuvalt raadio, teile raadio, kõlarist tuleb, et palun peame Hongkongi puhtana, palun peske käsi, palun kui te aevastage, koolitatakse siin. Ärge visake oma nina. Ja kohe, kui tunned, et on midagi, et siis kohe arsti juurde. Kohe arsti juurde ja igal pool on reklaamid, absoluutselt igal pool. Ma ei taha öelda reklaam, ehk abimaterjalid. Kas Hongkongis arsti juurde pääseb? Ja ikka. Eesti tava oli see, et perearst keeras välisukse kõvasti lukku ja tihtipeale helistasid 3 päeva, et üldse kontakti saada, aga telefonid siin. Oi. Ei, siin on tegelikult väga kiiresti sa saad arsti juurde, isegi meie välismaalastena saame väga kiiresti. Ei ole küll vaja olnud, aga ma olen saanud küsinud tausta juurde, kui on vaja, see on koheselt. See on selge, et see on oluline, et teine asi, kätepesu on ja jääb oluliseks, maskidega võiks olla natukene leebem. Et siin on väga hea on Soome-poolne nali, et nad ootasid väga selle 2+2 piirangu lõppu. Et ei pea käsukorras tunglema külje kõrva vastasest, võiks elada nagu ennegi nägemiskaugusel. Meil ei olnud ausalt öelda seda 2+2, aga inimesed jälgisid, et sa paned tähele, et kui sa kõnni tee peal, siis paned tähele, et mis ennem oli ja mis nüüd on. Et ütleme seda, et inimesi nii palju tänavatel ei ole.
No see on teatud põhjus ka, et siin on ikkagi 50 miljonit turisti, nad on jäänud ära praegusel hetkel, aga inimesed hoiavad ikkagi distantsi. Siin tehti baarid ja restoranid muideks avati 2 nädalat tagasi, umbes 2 nädalat tagasi, aga võrreldes ma vaatasin siin, kuidas Londonis baarid avati, et meeletu selline inimmass jooksis kohale, siis meil seda siin niimoodi ei olnud, et esimene päev me isegi mõtlesime, et huvitav, et need on täitsa tühjad. Et isegi ei teinud meelde, ei tahtnud minna sinna. No Eestis on muidugi kadunud täiesti ohutunne ära ja inimesed kutsuvad appi, et näed, ei mingit 2 meetrit enam, et sulle järjekorras tullakse kuklasse ja kõike puha. Aga muidugi ma olen ka niisugused kohati sellel hädaajal päris ilusat pilti näinud. Olin Viimsis viinapoe juures seda kanget viina ostmas ja tõstsime pilgu üles, vaatasime üle tee bussipeatusele ja vastas oli bussipeatus ja nende inimeste rida, kõigil olid 2-meetrised vahed. Ja see oli niivõrd uhke rivi, mis oma 200 meetrit pikk 2 poole peatust oli ta välja läinud. Aga praegu muidugi ilmselt osale on ikka vaja uut haigestumist, et asju tõsisemalt võtma hakata. Ma võin nagu enda kohalt rääkida, et meil ausalt öeldes oli plaan, et sõidame homme Eestisse. Aga ikkagi tuli nagu, kuidas ma ütlen eesti keelt, võtsime mõistuse kätte ja mõtlesime, et anname selle teise lainele üle minna, et me oleme turvalises kohas praegu siin. Me kaalume veel. On ka Eestit hetkel ei pea kartma. Praegu on Eesti täiesti rahulik koht. Siin peab kõvasti otsima, et leida omale mingisugune koroona saamise võimalus. Mitte selles ei ole küsimus. Ma lähen ju siit, olen lennukis ja ma olen lennujaamas. Me oleme siin maailma teiseks suurimas lennujaamas. Seal on meeletult inimesi, et saab selles kaasa. Pigem seda pidi. Okei, lõpetame siis selle COVID-i teema ja läheme põhiasja juurde. Millega siis see kastetilkade grupp tegeleb? Ja, et ma panen ekraani jagamise peale, kui sobib, ja näitan siis teile samas PowerPoint esitlus, samas kui räägin. Nii, palun andke teada, et tuli ilusti ette. Ja, et meie ettevõte on siis Hongkongi firma Tarmo Group Limited ja me nõustame siis Euroopa ettevõtteid eksportimisel, keskendudes siis peamiselt Hongkongi ja Mandri-Hiinasse ja eelkõige Lõuna-Hiinasse. Ja tegemist on siis nüüdseks 3 aastat tagasi loodud ettevõttega, algselt pereettevõttega ja tegemist on agentuuriteenuste pakkujaga. Me tegutseme 2 brändi alt, meil on Dewdrops bränd ja Enjoy Estonia bränd ja tutvustame Eesti tooteid läbi toodete ja läbi turismi. Meie paari aasta jooksul, mis me oleme toiminud, on sõlmitud mitmeid koostöölepinguid ja oleme leidnud endale väga usaldusväärsed partnerid siin, kellest üks saab varsti peale mind ka sõna. Ja meie tiimil on väga tugev ja ulatuslik ärivõrgustik siin ja professionaalsed eksperdid, kellel on tugev kohaliku kultuuri ja kohaliku seaduse tundmine. Tulenevalt varasematele protestidele, mis siin Hongkongis olid siin aasta tagasi ja nüüd selle koroonaviirusele on majandustegevus meil olnud hetkel vähene Eesti ja Hongkongi vahel, aga siin me saamegi nüüd abiks tulla, kuna me oleme nüüd siin koha peal ja saame paremini nüüd nii-öelda tegutseda. Oleme siis Maiduga koos ettevõtte asutajad ja eestvedajad
aga meie põhituumikus on veel Lasse Liukkonen, kes on ühtlasi ka Soome Kaubanduskoja Hongkongi esinduse juht. Siis on Nancy Choi, kes on Hongkongis sündinud ja tal on üle 20-aastane turunduskogemus. Lisaks on meil ka tugev tugivõrgustik, kohapealne ettevõtte Operation Manager Anditson, keda algul ka tutvustasin, ja siis müügikanalite partner Juha Yrjönen. Arengud peale aastataguse kaubanduskojas peetud seminari on see, et minul on nüüd ülikooli diplom käes turismialal ja olen ka siis püsivalt Hongkongis ja lisaks Guangzhou kontorile, kus siis Lasse on meil ka Hongkongis nüüd kontor avatud. Siin on siis näha see koht, kus meie kontor asub ja meie ruumid on suures ärikeskuses, Vanshail. Ja siia on meil plaanis avada näituse ja müügisaal, kuhu ootame siis Eesti ettevõtete kvaliteetset toodangut, et saaksime neid tutvustada kohalikele ostujuhtidele ja näidata turundusüritustel ja müüa ka meie veebipoes. Siia on eelkõige oodatud toidusektorist ettevõtted, aga ka tuntakse huvi IT-teenuste ja turismi vastu. Siin on väike esitlus meie sellest ruumist. Siin on siis 70 ruutu ja kuhu me ootame Eesti sisustust. Et meil on hetkel tulemas Eesti mööblitootjalt riiulid, aga kõige muu suhtes oleme avatud pakkumistele. Et soovime ruumi sisustada ka Eesti toodetega. Ja siin lühidalt ka meie ettevõtte teenustest, et me pakume siis igakülgset abi oma toodete turustamisel nii Hongkongis, aga ka Hiinas laiemaltki. Et ma siin väga pikalt ei peatu, et Tiit saab jagada hiljem seda esitlust ehk kõigile. Saab, see jääb järgi, nii et seda saab jagada. Et me pakume siis täispaketti, nõustame, teeme turu-uuringut, turundusplaane, viime kokku nii Eesti ja Hongkongi ettevõtjad ja pakume abi ja tuge suhete loomisel ja hoidmisel sellel eestlastele kaugel kultuuri- ja äriruumis. Teeme tõlketöid näiteks, aitame kaubamärke registreerida, messidel osaleda ja palju muud. Aga kuidas on näiteks, kui Hiinast importida läbi teie ja teie vahendusel, kas see oleks niisugune leevendus ja asja facilitating või? Just Eestisse tehes Hiina importi, eks, läbi teie, et mitte otse, vaid Hongkongi kaudu. Kindlasti õnnestub. Siin on natukene peab teadma siis toodet või teenust, uurima väga ka selle tausta ehk juriidika poole täpselt järgi, sest Hiina ja Hongkongi majandusruumid on ikka väga erinevad. Ma võin öelda, täiesti hullumeelse asja, Lasse pidi saatma mul üks kuu aega tagasi ühe musta koti ja ta ei tohtinud mulle kott olema must. Et mingid täiesti tobedad regulatsioonid võivad rikkuda nii-öelda äritegevust. See tuleb väga täpselt enne selgitada. Selge. Ja siis ikka veel lõpuks ütlen, et Tarmo Grupp on nii Eesti Tööstus- ja Kaubanduskoja kui ka ICC Estonia liige ja siin Hongkongis oleme Finchami ehk Soome-Hongkongi kaubanduskoja Soome-Hongkongi kaubanduskoja liige ja ka kuulume Finnish Business Council Guangdongi. Ja anname väga meeleldi lisainfot ja Tiit saab jagada meie kontakte siis
hiljem. Et kui on küsimusi praegu. No. Mis teil kodulehega on? Ma käisin kiiruga enne. Meie koduleht on, tuleb uus dewdrops.eu ja teine enjoyestonia.hk ja siis tuleb veel veebipood. Ehk et see on suurem ettevõtmine, tuleb siis 2 uut lehte. Et need on veel loomisel. Ja me loodame need lahti saada siin suve lõpuks ja meil oli plaanis see showroom nii-öelda ka valmis saada siin Eesti taasiseseisvumispäevaks. Ehk me selle soft landingu saamegi teha siis, aga kuna meil on see karantiini piirangud veel kuni 18. septembrini, aga me tahaksime väga kutsuda ka Eestist partnerid kohale siia avamisele. Et siis me lükkame selle avamise edasi oktoobri algusse. Et praegult on siis plaanitud 10. oktoober, et siis pidulikule avamisele tulla ja siis... Et sul on optimistlikult säravad silmad, aga kas te muret ei tunne nüüd nende seaduse muudatuste taustal ja ka selle taustal, et Eesti võib Hiinas nüüd päris halvas kirjas olla peale selle 27-ga liitumist? Ja, selle ma annaksingi sõna nüüd Lassele ehk edasi, Lasse räägib sellest uuest seadusest ka. Aga ma ütlen vahepeale siin ütlen sellest, et ei karda, ütlen ausalt, et ei karda. Hongkong on ikkagi, see seadus on poliitiline seadus, et see äritegevust otse ei mõjuta, aga see, et Eesti Hiinas on kehvas nimekirjas, see vastab tõele, aga see ei vasta tõele, et Hongkongis kehvas nimekirjas on, sest et me oleme hongkonglased. Siin ei ole Hiinaga midagi tegemist. Aga minul on Hongkongist mitmesed mälestused ja me käisime oma 4 Hiina reisidega, käisime esimest korda Hongkongis vahetult aasta peale seda, kui ta oli Hiinale üle antud. Ja too pilt oli hästi kurb, sellepärast, et Hongkong oli väga tühjaks jäänud ja kõrghooned olid pimedad. Palju oli katkiseid aknaid, isegi korteritel seal kõrgel kõrghoones näha ja see elu tuli ikkagi pikka mööda aega pidi tagasi, kui hakati uskuma, et suure Hiina sõnu lubadusi võib uskuda, eks. Aga kas nüüd ei ole mingit niisugust lahkumisse lainet või midagi taolist näha? Ei ole, ma olen siin kohalikudega paljugi rääkinud. Plaan B nagu nendel kõikidel on olemas, et ühesõnaga muretsetakse endale kusagile kinnisvara, kusagile siia lähedasse, kas on Singapuri või kuhugi. Aga lahkumislainet nagu otseselt ei ole. On küll see hirm, kuna kõik uus on ju natuke hirmus, eks ole, siis mina olen selle seaduse läbi lugenud, ega see siis mina ütlen, et okei, ei oska nagu mõelda seda, aga vaata Hiina rikkus ikkagi oma selle lubaduse, et see on nagu see hirmu koht siin. Seadus ise ei ole kuidagi. Lasse teab seda paremini, sest tema oma professuuri pärast peab seda teadma, ta soovibki rääkida selle teemal. Aga viimane küsimus eesti keeles, et valge paberi liikumine. Olete seda näinud? Olete mõnda valge paberi niisugust väljaastumist näinud? Või te pole kuulnudki sellest, et niisugune asi on? Ei ole näinud, siin oli siis see aeg, kui oli see vihmavarju liikumine. Viimane oli muideks 4 nädal. 1. juulil, vabandust, 2 nädalat tagasi, oli siin viimane protest, mis jääb ilmselt viimaseks. Valgepaberit ei ole näinud, siin oli pool aastat oli vihmavarju, aga nüüd see uus seadus ühesõnaga korrigeeris selle ära, et neid meeleavaldused ei ole enam. Ja meil on ka prügikastid tulnud tagasi tänavatele. Mis on väga oluline teave. Okei, anname siis järgmise sõna, jah? Lassele, jah. Semmoinen juttu pikaisesti, että pitäisikö Juhana tähän väliin heittää, että niin tässä aika alkaa käymään vähin, että voisin tulla sitten loppuun täytteeksi, mitä veikkaat? Okei. Ja, että võtame Juha
kui sobib Juha siia vahele ja siis Lasse lõpusõnad. No olgu Juha, jah, ole hyvä. Juu, tere hommikust. Tere. Minu nimi on Juha ja firma nimi on Nordiska Partners, aga kuna mä en oska eesti kieltä rääkimään, siis rääkin ka inglisen kieltä, vapandus. You got it right, so I have to speak English. I hope you don't mind. Yeah, andke teada, kas on näha. Yeah. So this is our company, but I'll give you just a very brief background of myself. So 30 years of business experience, of which I have lived 20 years in Asia. I think that's an appropriate way to say all you need to say. So, and recently I've been focusing on food business. So I will be only talking about food business at the moment. The way we work together with Dewdrops or Tarmo Group is that whatever comes to Estonia, I work with them. And of course, on the other things, non-Estonian things, we do sort of independent of each other. So, how do you... Okay. Andke teada, kas on näha? On näha, väga ilusti. Okay, hyvä. So we have this, our office is almost there, these are some pictures. So we are basically looking into bringing mostly Nordic foods. Currently we are dealing with Swedish, Finnish, Norwegian and Danish meats particularly, but of course we are looking into other food products as well, including some craft beers, some fish, and that sort of things as well. And why not look into Estonian food products as well? I think they would fit very well into the specialization that we have for Nordic foods, very similar things. So basically we want to work a little bit differently. And I think this is also in general something that I would recommend. You don't need to work with us, but I would recommend the same way for those who want to come properly to Asia. I think it would be very beneficial for Estonian companies, food companies included, to find a local partner that can actually work as their extension on the marketplace. I think that is, if you don't want to remember anything else from my long presentation, just one thing, local presence, and I would say not necessarily through a traditional trading model where you don't have any access to the information, but try and find somebody for you, like Tarmo Group, who can actually be your extension on the marketplace that works really as part of your team, just in a different location. That's basically what we also try to do for those companies that we are working with. And then the roles that we would take would be basically that, be the kind of extension, be the ambassador for the brand, for the company, and then do whatever your own sales office would do. So that's a briefer way to explain that one. There is actually a very good opportunity in Asia, not only in Hong Kong, but in mainland China, Singapore, particularly I would highlight those places, but why not also Korea and Japan, for high quality foods. Well, at the end of the day, we all know that 60% of the world population lives in the overall Asian region. So obviously there's a lot for us to sell here, but we can't really bring Estonian, Finnish or Swedish foods into the commodity sector. I think we have to find our own niche area. And there is actually an increasing need for niche products. I gave a couple of examples on this slide of what type of sales arguments will work very well in that niche, that high quality, more premium niche. Like in meats, for instance, we have, these are what we do for Finnish and Swedish and Norwegian meats, but actually they would also very much be appropriate for Estonian meats and many other food products. So no hormones, no antibiotics,
not for growth promoting, not for that sort of inappropriate use from the European point of view, GMO free and high quality, and of course the animal welfare and that sort of issue. So, and the fact is that if you want to promote Estonian food, you can always say that Estonia is a member of the European Union. Then you can also highlight the good environment of Estonia in terms of safe environment and it's kind of clean. That sort of things will work here for food. Because obviously there's a lot of offering here which is not of that nature. So our vision in a way for whoever wants to work with us would be that you look for a long-term, sustainable and profitable niche business in premium foods in Asia. But you have to really know what you want to offer and you have to find yourself a place. It's not just that you simply take your products and say, hey, sell. It won't work that way. You have to really look into it, do market research and find your own special area. This takes a lot of planning and organization in the beginning. I can't overemphasize actually how important it is that you first of all look into what is your, call it USP, if you will, unique selling points, what makes you different and why would your product fit to this market. This is all doable. We've been here for a long time. We know the local consumers' needs and wishes. It's just like trying to see then if things fit together. This is a long presentation, so I will not go through all of it, but I think you can then share it with interested parties. Basically, the way we work with Tarmo Group is that they would obviously be the link for and in Estonia, whereas we would then do that localization of the what a sales channel would do. So we have, of course, a team ready. We work, as I said, as very much in a cooperative and a collaborative way with the producers, open communications, and like the producer's own team. This is very different from what a typical Hong Kongese or actually any Asian buyer would work. So we want to do very differently. And I think that's where the interest could lie for those who want to understand the market properly. Again, a long slide here, sorry for that. Good bedtime reading, I suppose, will make you fall asleep very well. But we are not doing only Hong Kong. These are some of the other countries in Asia that we recommend for you to look at. But again, you have to know very well what you want to do. Not all of these markets are suitable for all the products. I might give you an example that in Hong Kong, it might be very useful to try and look into retail business. However, if you try and do retail business in Korea, it's very difficult. Because in Korea, in foods, the consumer like to, I'm of course simplifying a little bit, but most Korean as well as Japanese consumers like to buy so-called local food. However, there's a very large market for industrial processing and for food service for imported foods. But when it comes to packaged consumer products, not much of a chance. However, in Singapore and Hong Kong and in mainland China, that's obviously exactly the opposite. The best opportunity is in consumer branded products for, let's say, Estonian or Finnish or so forth producers. This is what if you just look at those balls in the presentation, this is something that we would recommend for you to look to at the very early on already. Obviously, you have to understand, first of all, the regulatory matters. Is your product approved in foods? There's a lot of regulations. Is your product approved for the marketplace to Hong Kong? Then you have to look into that very first. Then it's also possible, of course, if you take a long-term view, to get your product approved, but that's a good starting point. I think the next point would be the product development. It's very rare case
that in the consumer products, you would have actually the right packaging and right labeling and so forth. So definitely there will have to be some sort of a modification. Again, you would have to look into the regulations and also to the retailers' wishes as what kind of a claims, for instance, they would like to be communicating to the consumers. An important part, especially in Hong Kong, which used to be, I think it's gone down a little bit, it used to be the world's most expensive city. All the square meterage comes at premium. That's including the warehouse and retail space. So logistics, warehousing, local delivery, extremely important, much more important than in our European countries. This takes actually high cost too, and this has to be flowing very well. There are products that are being delivered to retailers on a daily basis. Some stable products with the smaller stores would literally have to be brought to that particular store twice a day. So I can't, again, this is one other point that is not easy to understand from the European point of view, that the structure of the market is quite different and different things will have to be emphasized. Of course, sales and marketing is always important. And one other thing that we can do, not so easy sometimes to do out of Europe, is the payments collections and credit control, especially in those cases where you will do daily deliveries to your retail customer. And of course, you would have to have a lot of small payments. And that's another thing that we can do here locally for those who are willing to come to the marketplace. But if you go back to that vision point, vision should be long-term, sustainable, and profitable. So if you want to do something long-term, you have to plan ahead, and you really have to start from the very beginning with a realistic view that you have to spend months and months and months to prepare yourself. This is very important, and I would recommend for anybody who's interested in the marketplace, the first really deeply think if exports to this part of the world is something that fits into the company's strategy. And once the decision is affirmative and it fits, then I think it should really be made clear also within the company that this is part of the strategy. It's not something sort of an add-on that we do when it feels like it. I'm a bit blunt when I say it, but I've seen many companies trying to enter Asia without understanding this important point that exports is a long-term, it's a long-haul battle, if you will. And, but there's of course a good reward once you get there. The prices in Hong Kong, for instance, are higher, much higher than they are in Estonia or Finland. And of course, the brand, new food brand from any European country, more or less, is unknown on the marketplace. So when you come here, you have to also look at this long-term activity list of marketing. You obviously don't have to do all those things, but we're just highlighting that you have to look into marketing and making your brand known as well. I think this is also where Tarmo Group can help with this up-and-coming showroom, you know, making Estonia known. And very often here, by the way, if you just go to a normal supermarket, go to a retail store, you look at food, there's always a country flag next to it. So everything is sold with a country origin, whether we like it or not, actually. It's the way that the retailers will do it in any case. And that's also where the opportunity is. If you can promote Estonia as a country, you can automatically then start promoting the products from Estonia, including food, very much. And what's closer to a person than food? So something that we all consume every day. So that's also a good way to promote the country. So I think there's an interaction between the two promotions. That's some more marketing services. So in summary, we are here available for building the brands
bringing Estonian companies, food companies, to the marketplace. We would like to do it in a very collaborative manner as an extension, and that needs actually commitment and sort of a planning an exercisable business plan. By exercisable, I mean that let's be practical. We just look at what is sellable, what is doable, what is the available resources, and so forth, and just do it very practical way. So here are a couple of things that, to be practical, if somebody wants to look into bringing a food product to the market here, this would be simple, practical list of what will be the first information needed, nothing complicated, but with these, one with the connections which we already have is in a position to already start discussions and getting feedback from the potential retailers and food service distributors, whether the product fits to the marketplace. This is what we did also for Rakvere. Actually, this is the first Estonian food brand that was ever, to the best of my understanding, was ever actually brought, at least in meat category, that was brought to the Hong Kong market. We did that for Rakvere something like 4 years ago. I was in a different company at that time. Right, so that's what I wanted to say actually. So I hope I didn't bore you too much. Thank you. Thank you very much, Juha. Thank you. I've got one such not a very polite question. I remember maybe some 10 years ago, there was in Hong Kong quite widespread cheating in electronics. Mm-hmm. And local authorities were fighting against it. And I know some of my clients have been the victims in these stories. Yeah. What about this cheating campaign in electronics? Is it finished and closed forever? I don't actually. I now have lived 10 years. I came to Hong Kong 2010. I frankly have not heard about any cases recently or in these 10 years. So it's probably somehow been, made less. I don't think it's just completely. If you go to what we call Tsim Sha Tsui area, there's one particular building where there's a lot of those fake producers, fake product sellers, and I think get cheated there. But if you keep yourself to the more prominent places, I think you're in safe hands. Okay, that's very good to listen. Thank you very much, Juha. Yeah, thank you. Kas teistel on any more questions to Juha, please? Okay, silence. Lasse, your turn. Ni hao. Ni hao, ni hao. Okay, I'm here in Guangzhou, and this is also our Dharma Group and Dewdrop's second office. And actually, the reason why I have this office here in Guangzhou is that I changed to a bigger office so that we were able to get import license for food and beverages, so that we can import products directly from, let's say, Estonia or other countries to mainland China. But that's not my topic today. I think Juha had excellent presentation, and I'm happy that I let him speak first. And I will talk a little bit about this hot topic, which is not COVID-19, but the national security law. I know that it has been in headlines all over the world, and it's also discussed very much here in China, well, among foreigners, because the Chinese government controls the discussion publicly. So that's a bit boring topic to follow there. But among foreigners and also like businessmen, it is very important topic, and it has been talked a lot about it.
And why is it important, and why does it concern foreign business people? I would say the biggest reason is that it's something new, it's something complicated, and a bit unclear still at the moment. The law was enacted and put in force just a couple of days ago, and already some people have been arrested based on that law. And what does the law actually tries to do, and what is its goal is actually? It's about 12 pages long, and it's somehow similar law than many other countries have about national security. But in China, it doesn't only protect the national security, but also the so-called one country, two systems principle. Hong Kong has very strong autonomy compared to the rest of mainland China. And they have been able to decide about lots of different things before, and they have been also been operating under the Hong Kong courts. And this has been made a little bit unclear after this new law. It's unlikely that people would get in trouble by accident based on this law, as the purpose of the law is to prevent foreign interference in the Chinese politics, or trying to separate Hong Kong from mainland China, meaning making Hong Kong independent. So this law is very much protecting this country as one country, and it's there to stop separating regions away from China. But at the same time, the law itself makes it possible that, let's say, Tiit, you are in Estonia and you say some bad things about China. Based on this law, you are breaking the Chinese law. And if you're in Estonia, no problem, you're safe. But let's say you travel to Australia, and Australia is very far away. So the plane needs to land somewhere between Australia and Estonia or Finland. And that might happen in Hong Kong. So at that point, you might find yourself in trouble, because you have been breaking this law, and now you are stopping by in a place where this law can be enforced. So this is not very usual, that national law actually extends outside of national borders. Usually this kind of power is reserved for very specific cases, for example, war crimes or children's sexual exploitation. And now it's extended even to freedom of speech related topics. So this is kind of new thing, and in many ways concerning. But it's nothing new if you compare to the legal system which is in mainland China and has been for decades. It's definitely still better if we compare to the Western legal systems. Hong Kong still is quite Western oriented in a legal system and into laws, but it's getting closer to the mainland Chinese system, but it's still far away from actually the actual mainland Chinese governing and legal system. So if you are okay to do business in China, in mainland China, then I would say that you don't need to worry about Hong Kong law or doing business in Hong Kong. And I'm in mainland China, I'm not worried. I can do business here, I can live here, and my family here is here, no problem. It's very clear what laws are here and how we need to operate and act. So it's very clear. But the problem in Hong Kong is that now it's getting a bit more unclear. So we don't know exactly yet what will happen
and how the government and courts will actually interpret this new law and how the police will actually enforce it. It's very interesting legal text to read, the actual law text, as it tries to often give appearance that Hong Kong is still like in charge of many of the aspects of this law. But when you understand the whole legal system and also politics in Hong Kong and mainland China, it's actually controlled, I would say, 100% by mainland China. But that's more like politics, and it doesn't concern foreigners and foreign business that much. It's more about the people who are actually living in Hong Kong, you know, normal people. So I'm not too worried about this law, but for my business or my life, this is more about Hong Kong people and also politics between Hong Kong and mainland China. It's very complicated, it's very sensitive, and it's something that usually foreign people will stay away from it. And I think that makes lots of sense. It's a new thing. We don't know exactly yet what will happen, but this is some small brief about it so far. So thank you very much for your explanations. Have we got any questions to Lasse? Hello everybody, this is Janek Kalvi. I'm from Livico. We are representing a spirits company who is exporting pretty widely all over the world. I'm so sorry I was a bit late, firstly, but I just wanted to ask about this particular law. Have you already sensed any impact on businesses in Hong Kong? It probably has influenced pretty much this situation, also business as usual things. The impact will be mainly about, if we talk about companies' business operations, yeah. I would say it's mostly about information security. Like the police and the government will get a very strong tool to get any information that they say it's related to national security. So in theory, they can come to your Hong Kong office and ask you to give all the information and all the computers and mobile phones and so on for national security investigations. But this is really not something that would concern most of the companies. And it's mainly about, would concern companies like Facebook, Skype, Google, and these kind of companies. What about banking? Sorry. What about banking or financial services? In theory, it is possible, but in practice, I think the government is very careful to do anything about that. I mean, even let's say they would have a right to do it, and if they would actually use that right, that would send like a huge shockwave in Hong Kong, in mainland China, and all over the world. And you need to remember that Hong Kong is one of the global financial hubs. But moreover, related to this law, there is so much money from mainland China in Hong Kong, and lots of money from powerful people in Hong Kong, that they don't want to disrupt that system. So they will be very careful to cause any problem in financial sector, because that would be causing problems for themselves. So that's kind of very strong guarantee that I don't believe that they will use this law against the financial system itself. Thank you. Thank you, Lasse. Any more questions to Lasse? No questions, yes? Or is there any? No questions. Thank you very much, Lasse. And we're going to the end, and we're going over to Estonian language now.
I would like to say some words in Estonian because there is some minutes left for me. And thank you, Lasse. And are we going to meet in Tallinn again? Sorry. Yeah, I hope so. I hope so. It's our first meeting was last year, yes? Just Yes. in August. Yeah, but a bit difficult to travel at the moment. Okay. Anyway, let's meet and let's go ahead. Thank you very much. Good luck. Nii, ma räägiks siis paar sõna kokkuvõtteks ka eesti keeles. Tähendab, ma lubasin ICC Eesti asjadest rääkida ja rääkida on palju ja kahjuks jäi selleks aega vähe. No kõigepealt see, et me töötame ka suvel. Nüüd nende klubiüritustega me võtame natukene hoogu maha ja praegu juulis rohkem neid ei ole kavandatud. Järgmise klubi teeme siis augustis. Nüüd samas käivitame ja plaanime käivitada oma kella 6 klubid ja septembri siis 3. kolmapäeval teha esimese kella 6 klubi. Nüüd tahaks keset suve meenutada seda, et meil on liikmeskonnas 2 väga uhket golfi firmat, et meil on Pärnu Bay Links, haruldane golfi koht, nii looduslikult kaunis kui põnevate radadega. Ja meil on teine huvitav golfifirma on Saare Golf, et mõlemad on meie liikmed ja nad hea meelega on meie liikmeskonna inimesi valmis vastu võtma. Rakendatakse soodushinda seal, nii et ma tean, et meie liikmeskonnas on golfihuvi päris kõrge, et seda tasuks kasutada ja sinna tasuks minna. Nüüd veel üks niisugune värske uudis, mida tasuks alla kriipsutada. Murelikult me oleme 8. korda minemas sellele kuulsale Nordic Business Forumile Helsingis. Ja ma olin väga murelik selle üle, et need tore Jyvaskyla poistebänd, kes kogu seda lugu seal eest veab, nad viivitasid väga kaua oma otsusega, kas teha tänavune Nordic Business Forum või mitte. No sisemuses, kuna sinna läheb kokku üle 7000 inimese, me ei olnud valmis seal osalema. Õnneks tuli nüüd tore otsus ja tuli selge otsus, et üritus on aasta võrra edasi lükatud. Ta toimub tuleval aastal septembris. Ja miks ma seda rõhutan? Rõhutan seda sellepärast, et kõik ostetud piletid on kehtivad. Ja nendele pileti omanikele Nordic Business Forum tegelikult pidevalt korraldab üritusi. Esiteks annab see pileti omamine ligipääsu mitmetele huvitavatele varem salvestatud asjadele, aga teiseks tehakse ka niisuguseid reaalajas kohtumisi perioodiliselt, nii et arendav ja huvitav see pileti omamine on. Meil on siis ka pileteid ja kuni juuli lõpuni me realiseerime neid väga soodsa hinnaga, oluliselt soodsamalt kui nende normaalhind on ja ka korraldajate praegune soodushind. Ning olen veendunud, et see üritus ei kustu, võib-olla sinna 7000 enam kokku ei tule. Kõik põnevad tänavused esinejad aegamööda kinnitavad siis oma tulekut sinna ja just sellepärast, et see aasta ooteaeg ei ole tühi, tasub selle teha investeering ja niisugune pilet võtta. Nüüd meie koolitusaeg ja Incoterms, uus Incoterms käib 7. kuud. See käib 7. kuud ja kahjuks peame tõdema laialdaselt, et Incotermsi tundmine on tagasihoidlik ja väga palju on neid kohti, kus Incoterms ikkagi jääb ainult 3 täheks, samas on ta ikkagi väliskaubanduse teravaim tööriist neile, kes seda hästi tunnevad. Avatud koolitustega alustame Vene
siis inglise keeles 24. 28. augustil, 3. septembril on esimene eesti keel. Samas käivad ka suvel edasi meie põnevad sisekoolitused, mida me firmades teeme. Me teeme neid Incotermsi ja ICC tööriistade oskusliku kasutamise peale ja saame sealt väga positiivset ja kõrget tagasisidet. Me oleme lubanud, et meie kohtumised kestavad maksimaalselt tund aega, aeg sai täis, ilusat suve, jälgige meie uudiskirjasid, kõike ilusat, soe ilm tuleb tagasi ükskord nii. Kõike head. Aitäh. Aitäh.